guys, begitu tebos bangsa. Hah? Tahu kau? Tentu ya. Finally guys, begitu tebos bangsa. Foto doang. Hah? Finally guys, guna se mondi so geput om. Dulu sila ko guna kalang so apa lok manis sendiri sekarang dah sekato se mondi dah ko dulu di sekato hari ya jaga. Menam nomor parangnya. Ini bang mau menam dan poin bang. So guys ngong menam dan poin tinggi bal kau gulai bek tum dah ya. Mau gulai yang kau starting bek kena. Engkau paling mana? Lakke lagu alak lo lagu do kamu itu lakke do kan. Oh. Guys, ini bal mau mana itu aku bilang ini. Ini. Mau mulu ya, mau asal lagi mati. Mereka asal cuma mau nam deh, kok mah sukses mah. Guys, ngurus mondi sob gedung kata ngelang kan biye. Bener dah boleh coba ni. Enggak ke situ. Enggak situ dah. Oh iya kudu lona. Sekata. Kan ondori. Sekata. Koti sim gagam narung kata se loksi sempirang se kato mulu tayo solo ble sarung se loks se mondir so tayo sok ke tingko kere se kato ab gagol dun se kato ngurang kon bi hal tayo sangang katanya. Merasa sangai, tak sok pahar dah sep kawek dang, adi deh. Hilono dak. Merasa tahu sih,
Mondir sok tayo sa mo sa gagondong sa kato lok ti sa ida. Ang kanorang sa